Leikhang Zin Tang Kun Aubing, the talk with Sorintan Haurewi, Qatar episode li, intum psychorally welcome salu shidalaye, aja itum na ring palakaya, discussion ako kikang rumi shidra, aja we topic na, party and election, da itum na siyamay dalaye, hiwi topic hili discuss sang rum kawai, tangklo wili tem thamay lakaya, yarko ka katum rang rum li shidalaye, ina atum na awa introduce samira kala itum na, palakay discussion ni kikawai sase, ina atum na awa introduce sam ke rimekabda, iu yapang li, yashong ni pamda klaya, queer Karingyo Shimra, and General Secretary NPF Ukhrul Division wine, kakanyali queer CM Kennedy Kashangmi, ahi Supreme Court of India we advocate ne, kagatumali queer Aso Chihui, and General Secretary Organization 44 Ukhrul Mandal. Nishig tumli kachung kaning shidalaye, tum aman gasak kachung atam gasak kachung ka lay salala, atam gasak chikushok milaga, the talk with Sorintan Haurewi rang rumida kleba, nishig tum ragzang we mga aina, show he mupung phamai ra kala yari viewers ping nala kuchung ka thaising ko kui tam ko kui sang phang ra ge ji han le ning shi chang ka dai re it's moi show hi discussion ni manga ba moi man khwai sa se then ari party and election the topic ku shok ai dak le khiwang kla ji ka ba it's moi abang hi le election hi saklagan kui ji tha da the tang khul naw bing hi saklagan kui lag da le ari 2022 election hi ka leifu ya tam ka ta zalala campaign ngok tak le chung kala the issue mi na issue aw mi iu mi da la khom la ga dalain khuni to lo chung involve sa la ga za le ya ya tam li la ga 5 years decide sa gi ji le ajui election li jena how important is election to us ji in a question sangai and then election hi na itum society li ka da impact sa le and then actually political parties representatives are the khanira de le my queer CM Kennedy na advocate sarang rum de le political parties in a key role with the election hili kada the shape sa le election gi hi question sangai generally make up the queer Karingyo li in a question he throws out ge election hi to society li kya impactful sa kala election hili political party agsada kada in context to the Tangku society kala arriva specific salan NPF when hangai hangbai or political parties in general hanga kada itumui political parties being election li impact sali key role no me khuli je teo me ka share samilo okay question you gang shi in a no question jing han kha pai mai ka wai wang background teo mai ka throw sagi sure India he 1947 ni independence sam bang kai witli country ya ka sada UN already recognize sa kai tam tran asi we constitution dang bai constitution we petrok ki krejga party system ni party system hi ka krejga ba hi election sa ga bai bang kajipa na ka sa ga phara ji party system hi within the Indian constitution the functions are why party system the high mine you know when it comes to party system really national in a regional dang bari dairagena jena isina in a represent ha the bahina regional political party hoi he adamagri Dr. Ambedkar father of Indian constitution there hoi he parliamenting but yet say UK gadawi constitution in a kutunga huijin India we constitution ni then US gadawi da UK gadawi da mahaira hiba India we regional party da ka hai we maram le hiba hi minorities ping we bang minorities ka religious we don't know community don't know monga regionalism India ri ki kutunga lew gada India he thada community ka tungana form ka state sao ka hipahi party je regional party da lekin sakne regional party hi na ka thakre ji ka daira ka na community ya koi bang meaning region na koi bang minorities ping bang fight sa mi jena MBF ka da hipa naga communities we interest jaiga naga revolutionary thada people sao jena MBF we article 2 we close to we one leg hang naga we issue talk support sara ga openly le saida ka ka hang se jiga Manipur we context yaro Manipur we context inner Manipur outer Manipur the le jne ari Manipur we political context
chỉ là hàng gì cơ vậy MPF ya outer Manipur li dai ra cái này lấy được cái tribal knowing with rights political interest protect sa vai bang Okay. hiba chỉ là election thì nó cái đó thì impact sa cái gì cơ vậy adam agre Manipur we assembly li Manipur li na kam le ni the open house ri khang no chỉ bao giờ idam tong na thế sai adam chỉ rằng cái thằng cái gì cơ vậy isi MPF ukuli Manipur li ungjang awi Manipur li ungjang laga election 2002 ri ungjang ji isi hi kram haira gaina jelli mi medi ga awi jen assembly ri na ka naw ka khai plus na ka awi political party represent the sajna ada political message mi ne Manipur now Manipur li na ka lei ke ji political message sak again jiba jina election wi ada positive impact ga ne saidak bakri Manipur hi 1972 state hot sam go bang ne sam go bang adam ni state ni ora jen state ni ka ba mechanism ka chung jaga san da jen cookie ka da naka ka da tribal now bing wi bang right cha ka adam mi protection mi ka ba state hot team mi ka kon za ra ro jaw ka da article 321C 1971 ni frame ka sa no ka implement ka sa ba hi ba hi 72 rik sa ni chỉ cái thằng đó khi vào sau chỉ có vào autonomous district council hi adamri autonomy mi vai bangai na article ji create ka sana chỉ là election ka sawi importance pa na ba ka da kre mi ping hi na constitution ri enshrine sa khai idamri rights mi khai ping hi chỉ protect ka sa hi no idam da electoral politics ri involve sa do initiative mukui tu ka ba chipa je example isi okromam ni Manipur hik sang ADC hi 16 years ke play atam ji du misak zno chawga da ara election hirizang ga idum na ADC wi ron na mere wi ron no idum ni mi khai right se claim sa bung re chena hi wi election wi impact side tak va ni ke different hang se ga election cry na mai adang hang da wara regional party ron no national party ron no party chung ling no ko ka hi chu sagi jiba ba yuri na botsa na ningjang mai ba re ka khang sakunda chena ka jiba re botsa ga pha mai ra ga jiba je political party i MPF representing sa ne ka jik dang congress ri BJP ri party te rik sa le sa re yuri ri convince sa wi de ping jina vote chung mai da sam bang na chung mai da sam go ba si jina ari representative fi choga gi no example opulli mati le sai ka 1972 ki ka kradam ni kuthumung da du kan jiti limitation and deduction me kan ja dam we representative ping gi wi ku shui no je hang se ji ga ba jena election kai raga ot tha dam ka sa du ga ba vote sang da ge chu sa da ge idum responsibility ra jang idum na wrong person ni wrong party ri vote ni ai ga ba ka in present political scenario idum perspective point of view in hang se ji ga ba MPF in a regional party aga sa idum tribal interest wi bang tribal rights wi bang kiga idum political interest wi bang fight sa ga da MPF area re bo sada vote to ko ba ra ge kajang sa ra ring ba shu ne saidak wak re hang se ji ga sada we are fighting a constitutional war at the highest level. So major community re Manipur major community re fight sa da gre je MPF inaga na ga sa da i rights bang i mudi pai tribal interest bang mudi pai chiga party no he constitution bai adamoi law yin bai ethics bai chena party we law re party we political interest re na taidam diai ga disciplinary action bai no chena Mr. N Pina tada parliament ni storm sa furaga tada kumdu je saidak bakri election kam tha candidate ka bangau ga da kumdu ni da hang bai saidak bakri dum na tada intellectual perspective and analysis sa ri ga mudu ga ji implement sa akham le sa amne chida ga voters aga sa da arim thak mai candidate kha phalla ga ba he kum chuk ta ga sa ni arim thak mai candidate ni le do ga chipajri chance mi rishit ka phara ka
ari qualified sa mai experience le ga mai o da tangor society ri matha mai card service mi shap ki je candidate le ga ba voters ping nam chu kuzak ra ti sai chang sak ngai ba ba Okay. right party right candidate pa je ti pa je ka pangugui pa je izum mai ka them no chungna kan mathara kan pangwe ka ji election mai positive it mai 5 years down to the line future hi ji decide sa gi Okay. negative pa na ba election grahina kada interesting sala kan thang se ji ka ba ideology kung bin khok ko sang sa bi achak mudeng lok sal la bille seva sal la i party bom thai go a party bom thai go ka party na party major respect ling no be election ne ka ga jig da na ning de bin chao se ai MBF ne i gdori o i wing sot na bin MBF sang bong da ta ideas or idom party we interest party manifestos tiri convince sa salla tada amai nei khang na bong da or he the impose ka sa je ye jem sang sak ne Okay. everyone has the right to take decision ji ba je ji ba je ti sai sang lok da party and party major respect ling sa kai idom ka muram da garam ne Queer can you actually interrupt sao way? Tio ka short sao say. What are the roles of a political party? Jibaji la tio mai ka focus ala ka sugar na kupsang melo na we arwi hang kangai jili. okay arwi political party we roles pa hiba matai na kai aga pa na ba constitution ni nyai da gre rights being citizen being enjoy sa kamsa adam ni nyai da gre fun being je enjoy sa kamsa masa ga ba ta sang sak si do sa da le ga ba ta dam tham mai da sang sak si do ji wi ka ji ja si wi constitution idea ku shok nok ra ka shem sa dio mo china adam mai ro hi connecting to the borders connecting to the masses iba hi important sa ra ge Okay. government na mishungdak sa muidak sa je political party bing hina during ni jang sa ga opposition hang dak re ji khui ra ga mishung shok opposition ni bam sa ga ba during sa dak re je opposition na gungui grang ji hi da hang no ge na political parties we ro hi governance system ni important sa ra ge good governance kura se ji ga political party himuk lim sa bai tum Okay. Okay. Ning share no we ka pning no we take wa ka lam tala ka na NPF na Qwang election ning early gila mai sa ha mi ga ning share. Right ja question hi in a kuira asoli direct sanga ye itumui abom hile election hi saklaga na khuilaga festival tharala khuilaga itum lung sang lagai na sang rok lak ta le 2022 election hi ra da klewa mi chunga ot pang lai na sang rok ta le. So how impactful is election in our society? Kala political party na ekta election hili kima mai role khui le ka thada khimai sad le and then scope hi ka thada le political party akali ji no opinion ti o me ka share sam na. Okay, remedy the talk with Sorintan we how some le Sorintan ningshi kala hita khamata platform kami wang kala arwi khari question sada hami khai jili iwi thai ko khui kala opinion kala party we showing na ya da hangji thengai impact itumui society li election ya da khui grind na kada da impact le grag ji hi apong khni le negative impact le kala positive impact le khreisa da ina itumui positive impact hi election khrai na kada da itumli positive impact itum society khra ka ji bai hangji thengai itumui Manipur Legislative Assembly hi itumui term hi 5 years nei 5 years term hili government phungdak le athumna sara khai ji sara dak le athumui ot manga ji term payai ka election hi khra ne the election khra tran itum yarui bing na yang laga athumui performance athumna kata da yarui deliver sat le athumui government ki sat le ki ji yarui kankhana yarui development khra le mukra le yarui review sang sal ga juya thira jingum phanga ka paili election khui khra ne dai thumna achi thumna thai ka pai akha khrewi government Manipur achi isi tangkhul wi context na hangogi da itum Manipur state li arui itum tangkhul hi Manipur state li leidak li district ukhur district ak sawi da ina ji bu shongai hangai Congress government atam li itum wi kaphung naw na sambang ran gaji
cái là cái phung nào bình là sâm bằng khang gì cái là itum Manipur li changau ki the state chi changau itum li fund allocate sam de kri itum na kya ka sâm bằng de le cái chi itum na kham chu si tran ya ri na thai da kri ne cái là itum relationship tam ba kai na cái phung nào bình relationship hi phiang ji tran atam ji li itum cái da da le sa cái chi la ta da chu ya atam ji la shi da ma chu kung sang ai itum na chi nge hau khung ji tran achi itum ya da election khui rai na khamtha impact pa na ga thak li ji ka congress wi atamai na achi bjp wi atam li thum na khemji than tra khang che ji ka tiau mang ning na itum first tiau wi thui ka ji ka la basic hi itum relationship ka la itum wi peaceful coincidence ji ka ba itum ring khang rum hi achi itum relationship ma thai ni le ka la tamba gai na itum ka phung no ping atama ka li wa tamang ai ka ma chat pai itum threat tra ka layang itum khangchi chatung chat ba kanung kan wali kala infal li kapam lai ka tam naw no ot ka sa naw no itum ta ning ta kho kai na ning ta phu bai mo pam ram ne atam chi than ka chi issue wi bjp wi government hili n biren singh chief minister our leadership along hili itum hi ka thaw wi ka thring khangchi ma le la chi itum ka tong kan na ta ning ta kho kai na chatung chat ba sa la ka pam shak le kala ka khni sa da ithum wi development wi maramli ithum na khamachuk chi thran la achi ishi ithum wi town hili ukhru town hili la kala ishi wi kendra ka thumli ithum atama hali masambang lakrang ga ji 5 years 15 years li or 20 years li masambang her development hi achi 5 years li samang le ho gi ba hi ya ri hi khiwaina ithum na right party li ithum na vote ka sangwi wang right party li alexa khang sa koi wang itum aji khangje sambang dale kala aji 5 years li hada khangje sambang dale in the coming days itum na another itum na right decision khui li kha itum matha khamai kala itum wi khring khar koi song no ya rin song no itum reaction hi khira ra ga ji election khui krawi khamtha hi lei kala itum wi lak song ai na itum wi negative impact pa hin ka thak li ka arui ithumui generation hi liva hi ba hi ba practice mung sang sang ngai ni kala sara khai chatra khai atam jili ithum na jiwi phayun yon khai jili thum chap cha di thum jiwi footstep pa jili ka shurba ning khai thum aji ithum brought some mai da ithum ningji masha mai da machup laga ithum futurely ithum na ka ta leng sang ngai ga ji hi ithum hi shong ye na perspective ni machup laga sang sang ngai khiwang ai na kle jiga ithum election ra khai ji tran election ra ur ji tran ithum propaganda show go masa show ka pai kala mung ta pai ji ji la ta ka pai tha ta ma tu show gai laga ya really manipulate sami laga oh ta ga ithum lui wa da klebing ramli bam da klebing kala lai matam khui le da klei ithum ya pam ni mitra le le jabo chi tha mi bing ji manipulate sa laga hina kham shung nei da masa show ka pai kala mung ta ka pai ji la ta ka pai ni da hang ba ba laga ithum manipulate sa laga propaganda ka shem shok laga hada sa laga ithum li akam election sa khai thili ka da election ka khai thili ba othim sa show pai thu khiwain sa show pai thu ki ji tran ithum opposition ni bamo opposition ni bamo gi da masa show pai thui ki ji wi excuse hai nei ithum ringwa da kya ga sang da ring rai da ki ji hi ithum a ji hi ka tha wi ithum wi election raw ra ga jen na makham shung kala masa show ka pai kala sa show pai da le apong ba ji sakhi mel la ga na iwi party wi wang na i shing khori wang iwi society iwi group close group wi wang kana ga pai wi wang ai na ithum mitra hoi mirin jingum phanga sai shi mi hi hikata pa hi ba ji wi coming election 2022 ka ji pa le hi da wi negative impact pa hi ba sash mi dai la ga ithum na sa ka pa hi ba hi ba sa shong sa ngai ka ji hi hangai ka le hi negative impact ji shong ngai na ra ba ka le party a ka sa da i bjp wi 44 ukru center wi general secretary a sa da aji ishi party na ka tha da sa da le ka la aju election ni ithum na khi role hui le ka ji ba hi yari bing ni la da mai sai na chi thai ngai khare sa da ithum wi ot manga ot ngru thi lai sa ba mai
itu mui manglarin hi raisang sakra thermarin hi itu ngawak mai da chan sakra ji ka itu mission worker le church leader le evangelist le hi atu mui ot ngurut ne kala itu mui wardam rin hi kala itu mui hi raisang sakra ji ka itu mui ocha le itu mui ocha bing le kala achi itu mui society li tangkhuri customary law hi itu mui ngashan hi ka da phari shikla kala itu mui leire thi ka da ngakshil la jika itu mui hak mai thu ji long naw dnl le kala hi ping hin hi sa ki jine kala itu mui ot ngru cha da laser sa da itu mui tangkhuri context yang lo jika itu mui apam hi rei ksam khira se jikai ji tran the right channel hi wa itu politics hina khira gi jine kala hina hiwain khra government ni jang la ka itu mui long now being itu mui infrastructure upgrade mi sa mi la long now being or itu mui church workers being itu mui infrastructure development mu khra mi la ka chaw role thai da politics is a right channel hi thaw wi itu mui ya ring rei kasang itu mui infrastructure itu mui development khui khra hi thaw gi da itu ma ji party hina ka da role khui le le ji ka itu mi khamashung party li chat la ka itu ma ji opposition di kapam wi ka chot ka ji hi itum yarui ka tong thizar ni itum hi ta ka right platform ni khikla ji ko ruling ni chang sai ke ji ba hi ruling ni chap ng sak pung ra ka la ruling ni jang la itum yarui rin hi reksum khira sai ke ji ba hi itum na ji panglai ni mu tuit le itum wi yurui issue wi kham tu ji than mai itum wi kya she ba itum awakher ka la issue steering committee le la aji BJP government na honor sa la itum wi naga history hi honor sa la itum le platform ma ka she mi la dialogue khui ka le hi isi BJP government wi li singa dak le ni kala ari ra dak le mamang hi la itum wi ka ji han ka tong ka itum wi ning ka jang tar ga sa dong hi thang yang samang bai ni ot ka tong hi process le server mai da itum wi jilang rai maman la ka itum wi apam hi la itum khum la ga mai bai ni ji thau bi da itum apam hi la re ka sang li ring room dak la tom sau bi da itum hi na opposition ni bam la ka itum na khangje khura ra ji ba hi ba itu te tam ka sang jang aur ka ruling ni jang la ka itum cabinet chang bam la ka itum ya ri rin exam khura se he ka ba hi na right channel nei ji ba ya ri li hi ta da hang la ka isi party na hi wi role hi khui la ka chat le okay ning share BJP wi khi mai sali ka la election na ka da itum impact sa mi ji mai sai na hang mi kai wa political parties representative kanina new ningrin hang mere queer Kennedy ka shang mili in a questioning right cha hi thro sang ai tum society li itum ara yaru representative ak sa da advocate ak sa da kada da thei guli tum election ni kya impactful sale and then political parties leidak le tum tang kho wi li machalai na NPF BJP Congress are active sale leidak le ka thum ne ka tai le sare atum na itum society le odram tsadak le bi odram tsadak le hi justify sali ga masali atum na kya role kuidak le hi itum society wang haksang reisang gwai wang kya kha word sali ga word masali kya ka shung da sali or atum li khimo mai ka da sa ka pham gi ji loopholes khimo le ling ji no we opinion tyo ma ka thengai le nikhere sorintan li program hili horak mi wang straight in a remekap ta politics hi khikle gji ina mai khai ge politics gji hi ram yur kasem kala khamung shim semgal ga jili rampan rinpan gji ne kala chiwi otpam ka ga khui kala chi otpam ka pha kathan ka sa ping hili politician hoi kala politics hina mi phungdak le bajiwi otpam pangshap kala khaya hi sem ga khwini ithum ramli politics hi ayur khani ena chade peaceful salakai government apam liwa general politics chade ka ithum naga yur hi ba revolution atam ni chadhaida revolutionary politics hi tarka sai hi in a remake ta itum tangkolu politics li chi hangai kala elections rahai ka elections in a nawi ram nawi shim nawi family control sa hawai kathan kapanga ne hili kapangyon hai ka nawi shimji chuigi ne nawi shimji tekta gi ne
kala hi kipa wili pang shaplay kajithran election hi public na iwi panglik lene government hi candidate wi panglim lene party wi panglim lene government hi iwi nawi panglik lene nana decide sagi jine nana vote sang laga nana yon ka haithran ina mashungda salala ramji jitagi jine itum hi responsibility phungrum sar da okthui da klene Indian independent masam phangrang lakha Indian National Congress hi movement sa laga yur hi revolutionary lehaida hi movement hi underground mine na chat paila off the ground overground hi le phungra je the Indian National Congress hi form gasani kala freedom samang hai thran Indian National Congress hi government ni phung kharane chitaka maina yurli la arihon la itum perspective hi PJB we manifesto Congress we manifesto or thata khangte national parties or regional parties we manifesto ngawasare ka concept aka mamangi jiwa nationalism manifesto hi PJB li lamasam phangmre Congress li lamasam phangmre khiwangle laga communal side itumui yurli itumui ramli makhamya hi leplong hai oppose sa plong hai da party jina endorse samre jan itumui politics khangriaw hili revolution stage ling riaw takli politics hi itumna singap longi jine nawi vote jina nomai tharali makang me pang me gaji hi khare kathan trak na hang hai re kala voter aka wi maka ka shung hina khangate bing wi security rinpan hili sajung sakai gaji la hang kala ram hi min rayu khui laga rang pon khui laga mashiman mane ka ram hi na ina iwi rights mashin them da ka than ma ka banga them da phungwu ma ka banga thai jena ramji tekta shimane gijini chi wangaina ithum kisaragle jilaga kathana bingjina shokngai sangai jaga athumui interest ji chithera focus ji chithera ana khisemngai khisangai gle giji khiwangle ga ana rindagle ji realistic saga revolution chili ngchondele ga ngchondele ji ithum identify sare ari hon we thoughtly politics ka da take we gle je ga Christmas li lum khalawi next hi elections ne Christmas li sak shai hok sak shai thata se sak shai lum shlau phanit khamyon thata elections li miyon ka kipa gana hi iwi wang iwi ramwi wang iwi yuri wang je nationalism spirit kipa kham jang mne candidate majili wala ga ali pesa gapo scheme gapo project gapo nan himsa mi shapra gi mang ji poi ka John F Kennedy na hange inna ramna yurna ili kisami shabrukla ta mang hanlo ka ram jili yur jili ina kisami khwai lekla iwi wang na iwi ai na khining jangle ramna yurna giji hanlo giji thada itumui society itumu yurhi ara na I changlaga semga gi saida election adamni la ka than ba jili la ana sangai hidada bangai hi semngai gi thran daga itum kill involve saragle vote ka samang mening la ka thada ka tomra gla gi hila itum hi shock lo gi ni idea ji ko shock lo kala itum wi situation hili congress no BJP no khamthami la tara ka gang ro ke party li yon sala la candidate khamthala tara ka shock pam me ka party ji yonai ka candidate chim thala la itumui conceptually perspectively objectively aimly vasaza hawe kiwangle laga aliva party we objective we achieve khundhui hawe chen in ba politics ki khangriaw hili mtaila ga integrity hi leader la integrity tarka sai supporters la integrity tarka sai achi we thought hili ka tha congress li ka bangara ka gai with hili scheme bora paisa bora masa otpam bora masa bangaga agitate sai complain sai mikomo ba ningishi khami hi tui aina I am thai
ya ana chi da ka shung lai sami gi ji kham sot aina ning shi khami liva ning shi ka khat khami ba ba ka than ba jin na ot sa khami jili shur la ga sambang ga hai ba ji la hor chak aina sa gi ji ne example agle ocha akhana ka cham na wa gali ga chon hai la ga awi ga chot chili ga chon ga hai ji ning shi ji ka da ram igle la now da ka cham mi ba ji chot la len le ga sa ba ji country ka we president on hawe kala anna fa khang chon thran oja ba ji ki ba khla da identify am sam ne itum we yearly legacy khawat hi in a field sai da khui ari hon nationalism we spirit hi election mara ga akhala muthai mane yor we wagla hi tagi jine hi ji akhala maham ne archi we thought hili election rise ka elections hili nationality we nationalism we spirit hi educate sang sakai inava minava election atam sai tam tu jire ka athang in khang da Christmas we next ne election ni even khangde activities panit liva election hina hakmeda miyone chiwang ina election atam hili tangja khui laga ithum we politics ka thadang riawr yearly ka thadal sing sakra ithum na congress li wasala pjp li wasala la ithum meite we ajingli pamson ra mayang we ajingli pamson ra khiwang le laga ithum na ngar dak le ithum na rin dak le hiwa mayang na meite na ma myam ra khiwang le laga athum tanar re chiwang ina ithum na Tiawlala, tonglala, kya ka sakwisha play impact kya ka misha play gaji hi itum decide ka satar ka sai kala yurna kada da saka ka tomra for example government va PGP na singdale talk PGP li sadale nagawi stronghold va ukrul jidale ukrul li congress na kadale taka yo ashi Europe public va mo to mai de talk hilila or issue we cause hilila mo sure mai de yari wa te han zale ka thang te chatle tala khui pai hikta concept hi yurnala or itum ka than bing jinala tam che laga resang khwai manga ba khwai hi sang sakai elections gaji hi party politics mangli if focus sangai ne khiwang le ka election is not party politics it is governance ram yur khmung kasem gajine chen iwa politics revolution hi leheda hi wag hi mermi the focus sang sangai Kuira Kennedy ina actual interrupt sa ga aris le mai chunga mai sai na na mai khai me re ning she ari aje party in election jo with a party le tyo ka focus sau se ari you second question party political parties being a role khuidak le itum ashangwag sa da itum public ag sa da are we satisfied with the roles they are playing atum nang riaw da atang khang thala election hi wa political parties being we election meaning mane mang we meaning mane he good governance khuira akhwai wang ne gi lila objective hai laga kala political parties are we related le thum tang khuli le le are they transparent enough gi jing han ngai accountability le la political parties being gi hi han ngai hi sarachi sami re ishling alexa ka ishine chi sami chi thami re je laga sami de la are the promises being kept manifesto hang hai bing hi atum hi hai lak lela achieve sa lela ya ruiwang chi sami lela kala itum ya ruping how satisfied are we ya ruping political parties being na politics ngriaw dak le hi itum li kya ka satisfy sang sak le la chi pai no opinion ti omeka thengai hiule if shapat ana hangai straight jacket congress we party manifesto li or objectively tangkhul yurwi majang mane naka yurwi majang ne ka tribal will majang mane khiwang le laga athum hi communal politics changhawe pgp la tribal naga or tangkhul bing hi ba minority sa minority la peanut atha ga khni sa da mong jagram ne arwi adc bill naishan dele kibana pgp na Redonation kai gipana congress na arila fund development ko unglila 300 crore tampak aina ka phung hi ngai china 50-50 khlaine population wise 50-50 jaw se
arui ngale aina yang ka akhum hangsini akhum thumra hi akhum hangsini na ka phung ne akhum thumra hi na tampak ne fund allocation liver 300 crore department agri 300 crore him tampak li mi how ka phung liver 3 crore 2 crore hi tha hi ka jen rada party en la maram ne ka party ji kipana single ge ji li rai in the jen party li ma hangai ne ge ji ji bang itu mui focus yi community na singai da chen itum hi li focus sang sangai itu mui politics sing da le hi communal pace na singai da party pace na musing ne ge ji hi hangai itum congress na ga da bjp na ga da ukroli development kya gung shabai le candidate na hangai education li focus hai health li focus hai roads li focus hai pwd kali le kle ig nu jangai na three the arwi ra shung da 40 years 45 years down the line pwd na shong fu repair ka sa hi akshi khani shi jililang da mathe mani thaga department ni shong fu hi itu mi basic ne education itu basic ne kala health itu mi basic ne achira shungda doctor kya ka pam pale nurse kya ka pam dale matayla ke ni achi hili chance ga khida hangai nurse and the doctor and the substitute which is really much killing to the society chi ka tha ji sai ji ga phungda kle mi bajila guilty feelings leng sakai mla li ka than bingli party limang maphen se itum public la shock laga itum na saran itum na move saran ji sang sangai kala shock hai atam ni la government hi itum number politics ne da pgp na chungmei congress na chungmei npf na tiaumei da wait chimang riang sangai ne candidate aga sa da mla aga sa da elected members aga sa ka ana bala ga ana sagi ji mutui laga mam yam la workout sarad la ana sagi gi ji ana represent sagi ji kasa laga musabai ga workout sarad la thaga minal identify sarad la ma jiwen shoga wa ji maram ji shoga wa ji ga nation la tangona mangning la nakana mangning la india ga dong na la aish mla ga za workout sa khwan sa wa to listening ji rarad la jiwi power ji la riang sa ngai I ka hawe da I sit ji ma shiman ngai da I koror phanga tingai da thra tingai da step down ma sangai ne ji him sang sangai ne kala hi kali yon kle laga tangkol li specific salai na focus sangai election atam li candidate we na phaisa ga we hi na thumui ka them ne ma ji mre da ikhi kala hiwa na samse ma sa se khiwang le laga elected sa gai thran akhwa ka won gai thran nali mi gai ji lemon ji no scheme no development project we na ana thapira chiwang na na wi bang awi bang aina itum your ram resangi ji development ji chinda sathadre akuira can the initially interrupt sa wa aru hili political parties li specify sa se transparent sa accountable sa atang wisli na we hang shok li bjp and congress ina so far rakshong hili in terms of development, in terms of what about NPF in the question? NPF na so far elected representative of course as a party itumi tangkul context party hina side roles and functions are they transparent and accountable enough? Are they keeping their promises? Sarai tharada hang high before the election hang high kala hang dak le practically implement sala gai thungli ya ripingli thei sak dai lak jinu opinion tiau ma thengai hi wi batang ni wa election campaign election manifesto election we promises pa hi wa ana sangai da hang shok ne yang mili kala ana hang shok hai laga ana masathula ana explanation kasa targa sai kiwang masa baitu kiwang masa ratu ana answerable sai kala nbf na ka phunglaga ot masa the congress na ka phungla ot masa them ne gi ba hi ba generically blame kasa hi ba chote ina athan gang da question ji va salak sal la ka chot kasa ji ina jiwang ne pgb na la congress na la itumui development perspective
itu mui rin dak le national perspective hi fulfill masa pai tha mane ke ji iwa kahang ne direct kahang ne chena congress na ka phungla itu mui mi ba jin da khamtha na ka phungla la chakshi na ka phungla la outcome ji it will go to the threshold of khurjili amai dren jili bata tum pam re ke ji concept pa ji kahang ne iwa chena party ai na ba focus sala la mung tam re ke ji pa hi iwi take picture sa ngai okay ning shi ke chang ka dai re mai sai na explain sa mi gai ji wang ang rai cha question ni na kuira soling han ngai de le I thu mui apomli contextualize sa laga are roles and functions athang nan la tyo mai kala mention sai re hi sad le ji are not just BJP mangli focus musa sa INC li la NPF li la heu yang laga I thu mu society hi li political parties mean roles and functions kuidar li transparent line sad le la accountable line sad le la kala hi sangai chi sangai da hangshok tak le for example BJP na schemes ku shok tak le mathala in implement sa le la welfare schemes le dak le itum samphang ran ping samphang de le la are BJP na government le apam de le ogida kala yaru na thei khang yi thei khran accountability elected representative akhana saran waran o hi iuli hi le ji samir baran ping ji itum yaru ping na samphang de le la ji hi no opinion li ka tha le ji hi tyo me ka thengai ka share samir Okay, ning share question jiwang. Okay, ili hang lu jikaba itu mui transparency jikai thana malai ni da hangra. Kyuwang lu jika aji athang iwe mangali muti khai amai na hangba ba mai re itu mui kaphungai na tambak wi fund allocation maram li lam thaina mention sai kala aji itu social media li WhatsApp li no Facebook li no itu ki tra muti zatle in the hang ngai point ban ba itum election hiva aton thang gasam ni ne 2017 li kapanga khai elected members mang ne itum wili transparency malim ni ki ba hiva iwi kapni ni ngui da mukhimra khiwang le ji ka ba 2017 to 18 we development program kala sa gai ping we kala atum hi sangai da sa la ka masa shok pai thui ka ji ya really ka ji thai malim ne kala 2017 to 18 we fund hyaga department wise hyaga fund johogata jili kaphungli hyaga mi tabak hya ko gi ya really ki bang lim chi thai ne ka last minute li 2000 chingum mati tang khai li achiwi li payau gi jili ithum ra thai khiwaina ajira chi thayau khiwaina ka athum hi manipur government na athum li achi achon nangjang chi thayau la ka ji na question sangai transparency hi achiwi last minute li khlai thada itumui achonang awi hawgopok term kum gchiwi yearly ali allocate sa dak le fund kaphungai na tamba gu year da mi dak le hi kum gchi da ya really chithai sa ni siwa achi itum hiada mu chot samra gchi hangai kala kakhnia sa da itum na achi hili hangshon da le adan khang thada itum majority itum minority group ne itum ari tangkhul context ang itum tangkhul na hi wa itum minorities ne itum state hi wa akham party aga kal tamba gu mina majority khushon babam dale yang jaugi da itumui fun hi achi itum na plain sa da le valley na chumai to khushon dale 70 itumui ngalai wi geographical itumui khyamjiran size khyamjiran ngate hang itumui kaphungui mina hagmai khar da kui le tambak na tiau mai khar le ka san la fun ji gai ji tran ba tambak na chumai khar da opposite le da khai ko ka ta ga hi itum pam da le tambak wi government mangli plain house la itum we representative being wa Cuban hili murder makshir thu kajibai hangai jeni thum na kajikta kem repressive ka bangar rakle jika itum we hita alung hili government hili chan laka ngarar shagi ji ken te itum ka panga sai kala question sa ka shap kada da achi itum we fun hi ka phum tambakli 300 crores ka itum we ka phum di 10 crores tala chatale department itum link te han chi itum Jingum chirang ga kasai ga pamra laga 4.5 years jingum anaulam jili itum yaru ji thai laga itum ni khisau lu jikli jino jena coming election 2022 hiliwa itum chikathali ngusun ga shab katha na itum kapanga laga itum wi apam hi khlisa sai kula transparency line na shok tak le sa tak le hi atam jili ji thai mi laga anaulam li kotong khulu ga la sa laga itum yaru ni pungpang sak laga ningmore sang sak laga ukhunang sak laga emotional sang sak laga itum hiwi kemba hiwa mangria khwai sa sai ki ba hiwa hangai kala rather election ba hiwa chikatha kala nana ahang khang tha da
athumna hi sami ngai hi da hangai jili sát le ga ma sát le klei ke jiwi jili tiong mai kha hangai mai mi kumon da yur apam hi le shau ki da ala yaw riwang ish ngninga yaw riwang ishe pa sa ga na ka shok sau ki da sami ngai ki tra le sa ra ka sami ngai jili ma sa shok ga pai hab ga khno tra leo itum na aga hangshon da le aga na kiwiwang itum government ga phungli ma jang thu ka jiwi SQC hiwi reason by him shon le ta ka itum sa shok ngai la ma sa shok da le hiwi reason ne ji ka itum ara rather le atam ni la hiwi same SQC we blame sala ga la chatwa fajla ga ji ba hi bo ya ri la question sang ngai jena coming election ni bo ta ka itum ka hang dal la itum hi bo rai rai ne itum da mangai na E44 we center ukru center we raw gi ni issue group center we focus ala hang okay itum we rai rai hi manga shong mangai na ngar shum la ka gate ba hi wall ba hi shan au gi da ka la ngzipla au gi da mak thang gai thu da itum da chili itum rai mi ji da chili musun jon la ka ta da chi sar shi ka chi ka itum ka tiau ka itum strategy ji nga chei la ka sa shigli gi ba hi itum we tung ni le re jena achi we ba hi li itum ya da opposition ni ka bum shon nang sun shon na itum development hi ta da shuita la itum chot ngai chot la ka itum ringwa sei gi ji la itum ya ri we na i we tishan tung le itum we ka tha na candidate pau tishan nim le ni ka na i na san ga ni itum na ka chi ka tha ya ri ring shem ka rak le ji na i we tung ni le kuira so ina jilia ka thal laga ka han chanau ke arui no we mention ga za jili athum party jiga apart from BJP da ko ke party ke le da le bing ni china athum na ba hi ji sar jil ka mak sawi dissatisfaction lately no opinions yes. So what about BJP arui BJP na ruling government sau ki da BJP na as a political party Manipur in context to the Tangkhul society promises before the election he sangai ji be it the schemes or contract scheme later le justify sadly la ki mai sali ji la tio mai ka mention samilo okay issue we party we shongai na kala aji Manipur government hi BJP loan BJP na rule ka sa government maning ne hi coalition government ne issue we NPP jang le NBF le party ka thum na ngarum laga sem ka sau gi the party level shongai na athum we roles and responsibility priority hi hada athum le hada ngphang branch shop le dau gi the ithum we party na ukru ithum Tangkhul no bing BJP we repressive sa laga ning sa laga election ni ka jang kala election atam jili itum hi sangai da waw shok khai ka jili ka tong ma sa khar ma pai khar trak le kiwang ji ka BJP mang na khamunga BJP mang na rule ka sa government ning thu gi da awi priorities NBF li la NB party ka te li le yang da khlai sau kala achi BJP government ka ji hi centric sa lagai na BJP da centric sa lagai na khlai party maning thu ka yarwi ka tong khli ka ta da itum maximum opportunities maximum beneficially vapaira ka ji focus ka sa sau gi da party BJP ukru BJP bindi ndu mi salo da itumli mathala na priority mi la ka te congress no ka te other parties no athumli necklace la ka sa government maning thu gi da general sign na zatak le party a sau gi da ari hangai da chili itum na sa shok ngai chi itum na masa khar ma ba shung khar tak le but then itum mi party u shongai na ba ngai da le ji ka sala sa ba bom da le masa khar le ba bom da le kala sa ngai la sam man da le ki chi ba ji hangai okay ning share aru hi NPF BJP Congress da singai la sing se specific salai nan tu na hangai la hang se ji na wai to better understanding le rei ji la mention sangai ari question hi in a queer khringyo shimrali la tro sangai le itumwi Tangkhul society hi le political parties na roles and functions ngriau da le hi accountable salagai na transparent salagai na saliga masali gla o political party le election atam le ba direct sa chi thalo hi la chi thara ko chunga roles and functions si political party na singkhui ji hangai and then itumwi hi election a kai li political party an hi ak role khui laga athuna ot saksa da le justify sali ga masali kala before the election or during the election hi sangai ji hang da le hi after the election or chadwa le itumwi marine hili promises me hi highly samili ji in contextualizing the Tangkhul society in NPF party or in general party delila
cái thali gì heo yang ngay cái chỉ là khui là cái share sam nữa Okay. Interesting sara khai question này đó khui. Ina hi specific sam này đó han gao cái chỉ có vợ. Ishi party with perspective free. Plus I thum we as a citizen we lens ri yang vợ. Transparency ina accountability về MPF vào đó. Mà tharakin li đó khui đấy. okay Khi we vang jai vợ. Isina huiragena rayak shock sarabai ka isina election ni manifestos mi bing campaign sari kapik yang rak sam jang nak mane isina main thada campaign adam ri hang da greva political party isi mam ning political party chong na hang da greva it mo rights jiga constitution ni mi khai constitution ni mi khai leidam na shem shock pi bai gi ji chiwi rights Article 371C, ADC with power and function, power devolution, he replace Sara Sada Gridre. We angle the house cover, the ship of Jam Tarakan perform side the Kure. okay 1972 in a Hoboka. Ajirashong the MBF, no, Manipuli, HSC, we, Chairman we query ratio gashing first name. Saugada Anakawi Gradaju, ADC Act 2021, he could know. eligible Disappear budget. Then issue we context river people here tada really 100% transparency lay even by countable side budget ethnic side. Then the budget side kni pa na ba development perspective in house ji ka MBF here side up pa house ji ka outperform side of ji ko yo. Ji ka EMBF which is election in Chashaka Sada, Imjugo, as MBF car ruling Ramzanga, regional party, the Manipuli Gugi, numbers J, counts have a lesser action. Atacom year 5 counts out in the Karaga Missari. Then Araka is she ruling Nizanga expectation Lido. Kara Adam is she PGB with J 44 which is not Handaura. Ari PGB absolute majority mugoyotum the NNB NBB na NBF hosan the Asian government form sa sa tiyo da Asia development na tada is my expectation campaign ni mo khang ko chung sa mi helej ne on the top of that jimang ning na in my 44 liver ungna sa ge je comment sa 45 chingai river sa ge covid thi election adam ni campaign adam ni covid ta shok adam thi samthi COVID truck shock at them, Ojakishimi being from aristocratic family in a grass at Yoga, Sinaro Baran, and Hagesung he, 44 Korean, 43 Pungyali, Hasang the Grewy, fund proportionality 45 for Hasango, Cuban education, Iriak Saudi, Northern Rupay, North Tangorina, West Tango, topography and Gaba, Chipaje, Jesami do Infar. More of extreme west to Imphal Zaza, Emirabing him for Ligum Satiomo. Kajida Sala, Emirabing Hitada, Yuru Ivanka Tigring Young Rapsney. Jena COVID, we are dumbly PP kids no Tada, Jewi, even we took our Saturday, footside him no, or a young the graving, rearrange some the grave. Saragaya us, and cut Yang Avatada, or from side is a budget year. Hangai, is she 45 in a Jena. 42 Pungyology, ruling is another lakes at Yakani. Ara, as we come young district, the shocker, he will fund he could rather, you know. Is election can be 42 Pungyol district, he the issue of Hondomia Sajani. But in terms of development, never. We fund the Ugur district, we Yagamakabe Sala, district Derkasham, we infrastructure, we road, we York Shemdi. Budgetary and cover perform he by meaning that outperform something can issue. You transparency lay or is it outperform side? Kajika example within the party Jose, EMBF ne, Kajika, we correct we are and read them office rings they come look at them. Mr. A repeated at the contract posing me to the Tiamaka Emirate Marine Park, satisfied Masaka. Same case, further spring, the Adam we other Manipur we fun in a Emirate we geographical topography in a population in year Dagova. Is she 45 thing I got have Emirate Singis in the
풍이라다 해야매 아무닝 그 트럭 신기 진다 에리아 토포그래피리 인가 지나 미야간 코버 사히 하다 타임을 컨심사오 그 빌리지 그 동안 비시 사기 주의 찬스스 레스라 지나 그제그다 아가 그니위 키가 음바숑 그럼 막 베벌리사리까 as far as 이름이 tribal we rights 타다 나가 we rights 이름나 아리 나가 movement 네다 그래 이름이 top region 가봐 my parliament 니 44 ukru yemen committee da mum ti sar pai ka idum nang ryogi ji ba MPF thanagi na ro bo khri jing in shit sangi ji ba ba ari ba MPF na sa da kre ro ba hi yuri thei mo man sare okay ari mu kup sal la tada in the coming days nagano majority 90% hi MPF supporter sa sara da yui shit sangi in the days to come yeah okay ari queer kriyon ka hang jili 43 na 45 li specify sa laga handle what about 44 AC li no opinion ga thaleli do you think of course NPF we perspective na ga the function sali and then athong no mention ga sajli covid pandemic you will mention sadly so 4.5 years li ukru 44 AC li how do you think it has been performed 44 ukru hi da hang se jiga Yuri Kachungo Mari Oja affected perform side the Kui. Kadang PGB we representative na counter the transparency accountability kali baja patla in Tigui, you observation ni. Kada may ara 44 we MLA representative of Salvada awi ungran baran saran chunga side baja ignorish side. Opposition ni bamagoda muti bajan san bangoda komshung kung baja haira gawe atam ja ko ya dum bago jibajo. Ka idum na hangda ke point ban ba yuri wangning na yuri mishun wangning na development wangning na dang ningai raga example opposition house ri government ni question sagi jum hochi department mi sathyo ADCP li ana in hisai ka chung khang chance sam gu banga dam ni ADCP li ki bang thaga assembly ma hang du Jina intellectual lens in a younger ba ahi da kan sara kai politics ne wei da phire okay iba ba jina tada I we honest opinion hang lo jiga ba mai covid tam ya osai jiba je dinaim sang nei tada ana yuri bang sam ye jiba je dinaim sang nei ka men to men connect ka sa ba je cha kom lim community as a whole li ka ji jaw political career li sakmai da khoi thi khai mo ina ra kada tam chung da sam bang our conversation, way of phrasing his question in the parliament. Example, Koresha we memory and a question raise saraga, concern Iraqin saraga, concern Gregatica, the area development quick by sacks of drug, the questionably. Either we encourage transparency and accountability for other patla with the quick. okay ni share no opinion on a saline share sami khau bang ina ko thuma question sa da queer associate with leader sangai le itumoi apom hile politics is dynamic sala kai na the for example ajon nai du discussion ni khika khai da political party a kai le election nai ka ba intending candidates kala incumbent MLAs bi hina influential sala kai khali da the party man party worker ji hi tiaw la kai la thai lui ji thada la thai rai mi ba ji leader ba le kusura na chung ma oi te ka ji hila public discussion la khalai thada le for example ituma pamli party a khali jang e ji mang ma da candidate a ka intending candidate a khali sure laga party membership in the mo khu la le kharjan hi chong kharjan misali and then once ticket ma samanga party ke teli defects ala ga chu na bang ning ka independent ning hai chu kharjan la chung ga le bam da le and party and candidates intending candidates kala MLAs representative relationship hi kata da le li lai chi tiaw me ka thengai maram ba itum society hi political party or candidate party mangchen la shape ma sang sang ai itumi tong go khring kharang ni itum li shape ko khula itumi li miseries or inga pala in anything khirak pa le hogi da kata da le lak le ji political party point of view anything ai le itumi party hili candidates or intending candidates or representatives me hina khanga nau ka khipa na kai ban hak mai li or kai party kai ka elected representative pa na party ji li hi salo ji nga ba party kai kana ba elected representative party with direction attitude chi sa se chi salo itumurum ke jiula lei and BJP point of view li party and candidates being or party workers being
relationship hi ka thali kala nana yang ka wali NPF ka tha Congress ka tha ili ka tha thei wali ji teu mai kala ka share sa mi lo cho okay ning share arwi hada ithumna aji tangkhulli kala arwi ithumui apam ka tong khli hada lum la kai section da kle tu ya kai khiglo ji ka ithumui parachute landing politics pa hi ithum panglain mu ti le kala issue wi actually ngasun la ga issue BJP wi context na hanglo ji ka relationship hi ithumui candidate na kala representative na party workers kala party wi officially organization ni chang da kle office bearer executive ping relationship hangai ji tran E44 AC wi na chu general secretary how ki da in a issue wi ukru center wi context na hangmi gai BJP wi shongai na relationship mathalai na lai issue wi representative na party workers ping kiwang ni jika BJP hi wa paisa kasing kala family background khamatha chiping jili platform khami party maning ni jili khami organization ning ne ka BJP hi wa kachi kata agli jika grassroots level li ot kasa leader kala people mandate sing da kle jikatha mi jili khami ne always lan kala awi family background ni paisa la ka leader khami platform khami party organization ning thugida jena BJP liver issue wi ukru centrally hangno jiga issue wi representative issue wi candidate si wa party wi kachoti la party wi ringkaphali la party wi success kasali la mayur jat laka awa tha da ithumli mayur ni laka kaza thi le au gi ithuma family ak sa da organization hi family ak sa da run sai so when it comes to relationship ithum relationship mathai che mai issue wi aji wi intending candidate sarso matai shaiza hi 2017 ni BJP wen ngani ngai maka sala la party li loyalty le la ka party principle ji linga la ka chathui khai maning la ka party ji li an maka sala an opposition ni kapum sala awi sa khangi party workers li awi an yangsan khran awa sala ga an achi 5 years itum ni hata nganaura la ka party mohol agai na sat issue party li 45 wi shong no 43 shong no itum ka them thang bai tra razang la ka kathana khamtha tra razang ga chi shok te le kala atang in a first introduction khami thada itumui party na itumui representative na party workers relationship kachi khayang ji than NBF la pai BJP la pai Congress party wi khigla kachi mathai la thata election rana i rangwok sang la ka kashok sang hi ka mathai la thada razang la ilam ning ning aksar kachi hi itumuli hi wi culture hi aji wi pang lang na thai le so hi ka thawi relationship pa hi wa I wi thai ka wali wa workers ai na wa thada wo relationship li samra kla thang na hangai da aji wi intending candidate struggle le awi kashura workers si party li enrollment mu khila ka ithum thada hilima sambanga ishong na chatra ka ji wi thada plan AP hai la ka party wi loyalty ma le la ka thana bing thada chik tha la track zam bom de le ka issue wi eva 44 wi general secretary ak sa da issue join khang ji tha issue wi liver we have a very good relationship concrete line relationship build up sa la ka thum ot ma khoi le ji ba ji hangai okay ning share marai cha question ni na kuira khrioli hanga lu shi de le of course NPF li contextualize sa la ka athang in a mention sa khai da party na candidates being incumbent MLAs being or no workers being hina relationship ga dhalai lak lai ji teng athang itum na tyong mai khalang je ga election atam hiliwa shin khurain dang na sot na wain dang la kai laga matha dal mak han khang rok la ka shok la ka chung ga leiba bam le ju incidents ka chung ga theire khai na kha kai khang rok ik tha la ka chung ga lai je na he ga da hili political parties being hina relationship bi matha da ma sem ya ka or leaders being jina candidates being MLAs being hina matha la kai na sale through masa ka wa itum li ga ite ko shok ching re jan hi ka wi situation hi NPF li specific salaga tangles in general all the political parties in general in no opinion hi ka thal li hi wi situation hi ka wi maram li tyo mai ka ka hang ina question ji mu hiranga adang arwi ki ga wi je parachute type candidate wi ja ka superman sa wi sure ipa je
Are she sorry to interrupt. Straight to the point sang rokos Asia tang tiao mai ka sat ba mane region na yes hang ngai ji ba hang ka kharjan pheli la bullet points na tak tak ta hang rokos. Okay, thank you. Ari atamma gari MPF ra parachute type of candidate ke jiba hi isiri chung ka hang. Jiba hi chika isira face sa sai. Honestly speaking 2017 ni ojar le show hi isi uri hung jang ni parachute type of candidate ke jiba ji khang ba bo. Ka as far as our knowledge is concerned, MPF parachute type candidate ki ba gam le ne aju wi ri. Poda kre ka chung hi MPF normal ni sere. Party one way or another way that what sakrum hyping what term with hyping contribute sa hyping mi mai ari MPF leader tribing here jena jipaja isi party uri ari amlim Okay. Then second point jire no question baje MPF as a political party aga sada isi modong bai modong bai ji within an army state fight kiga not by arm by faith kjiwi force munjang ki kasawi kjiwi kiga modoi na paisa ra ga chatra kjiwi ingrin nei sira kasapain dang da mi ri legacy na hap kada na yugui ra isira BJP na si wi idea le convince ka sa da congress na si wi idea le convince sa da MPF ra sa da sa wi paisa ra kjiwi ingrin jang isi wi context re hang logika elected na isi party workers chause party leaders chause kajikda Mr. A B va thada temui ka problem le sadri re ka party aina elected pa thada party wi perspective re are party wi within the party ri ba mi agade are problem le yawi jim le ne elected pingina party wi political interest constitution ne kaida jadai ka disciplinary action initiate sabai jiba party na chena jim le do ka kipa gari ajra disciplinary action initiate musarang party ba chen idamoi party with relation na elected ping heti saragai ne kakni point ba na ba masses ping ne voters ping ne connect ka sa jaw voters ping ne connect sa he issue party we context in hang no jiga ba mai issue party hi ka jikta apam ne including party officials executive fee ka deri defect sa khaile 43 punya with defect sa we ka shok ta da jiri chung mai dong jang bum me 43 mamni 45 years dai go yam ga haijang isi da Mr. A B uri ka agam ticket ba shok je na chung je free mi bing he kam dara ga na ari wi isi wi calculation ni yang ba analysis ring ga mi jung sang da ring Okay. 45 thing area then isi hopeful sara kan ni ba ka 44 way context hang ni ga 44 way context si tada sitting ba way performance mum tha du ga plus during the PGP sau jena either ni bing na MBF first priority mi ra da isi sang jiga hiba hi du party nei du rights wi bang du movement in wang ko tom ra na you interest free and frankly sada opinion throws ha bai no shares ha bai no ko ki kan hire ka krap sakra ren min leng ne whereas kijigda national party being ba party we rules ido sa dang hang no ta da liao ga da hang ngai ku jung ma hang am ni example si hi hang na ko we MDF ATCP 2021 is a party as a whole sa support sa hai no Okay. whereas oda affect the initiative ku chung go gui jiba ja re appreciate sai Sauda Ashi Congress Pashi Sarala interest later was tribal now Sauda. Kajida Sala party na the play over the Ashi party or Congress Pashi or governor Lipasam Pandemi Congress we mandate Sina the Kashi Congress no mandate missing someday. Jena Chewy Kasapli Jena tribal now being connects other people MPF as of now. Tata is my head Saragana Karagan connects on Okay. American connect Musagral the workers with through in a party leaders with through in a connects our Asia. Okay. Ning share BJP la NPF la kakai ke tekle lag ni pau chi shala ka ring bhai thala kai na along li ka thalik le chi thum thera thure kha arina ni ra khanga ti shu da ba well and fit thala kai na healthy salan le dat le pau chi shala ka ring bhai you in a khyang yang le ga thum yari bing na
hi tha da leng sang ai ka kai tek lam leng sang ai la workers pin lam thalan yang sang la kai tum khamata yu sem ga ga ji le chi khamata yak na da khoi arwi ngai cha question ji na kuira kennedy la na han ngai itum yaruina yang grali yaruina yang khamali political parties leader claiming hina kala elected representatives aina intending candidates leader claiming we relationship ikat hada thaili political party hi mla or intending candidates being hina influence adalai la ka hi question sangai kala hi influence ka sa hi manga ina itum ka sure being hili misguide sa khai misdirect sai laga itumai ni itumle pung pa khang sa koi kala hi tha situation kharai ni itum society li sa ga as a society as ho sa ga tha leila or mathala gain le le ka itumwi wang ka tong go wang pha khwai le le gi wi situation ai na le li no we take ku hi teo me ka share sa mi lo Ari party politics ili itum tangkul yur the specific salinam to say tangkul yur he fully involved musam ne Ari la hang shabre na Congress li la BJP li la or NPF li la nashiwi unitly border thada registered sakai mi kya le kipa ka la declare masaleng mure kiwang le laga out of 10,000 borders ili party everly 1,000 2,000 hi maximum minor le sare kiwang le laga party we enrollment party we involvement we necessity kan khana chi we pangshap hi mathem ni kala party and candidate we relationship li main salai na focus sa ngai akhawa itum we khre khre liwa ocha yang so atam li ochari changwe atam liwa min chief minister phung laga party ji we curriculum otsin jili ka singai da pangshap le lak sai ka arui atam hiliwa congress li alfred no or BJP li hi a jirano kipa ga streamline politics atung jili ka ning jili wa otpam kipa ka la mokhim ne chena iwa athumna candidate jili tuksing laga khnuk shap shei shap khun shap check and balance quick shap hi malai mne da khui iwa kala party workers being hinala MLA jili pressure khui laga sagshap malem ne da khui ka achiwi li thada for example alfred wen mi shokai or thada aku wen shokai ta chang khai da le da le hili daga athumui pangsang humai pingsang humai da le ga party workers being hinala candidate bajina itumui principal itumui chatak le rin da le himsa ka we work out ka ji le haula chitha khangchera khaila da khui ina rajasthan li la bihar li la yauthi khawathran athum we live straight jacket 2 lakh enrolled party workers kala athum jili hi lui khawa we mi industry wili kajang mi office ka gaping register ba masa pai la jang chi lai sar ge ne kala party jili ningre jili candidate ki shok thran athum organization athum individual groups ping hina pesa na lan na yang na katom sare ithum we hi politics hiliwa public hina support kalam le gi election ji vote sang mi he ka ku bhaire MLA bajina wa banau thada yong laga ana shai ngai za anang sui ngai ngi ta laga ring dak le politics si gya we chen in ba public kala party workers kala candidate hi ling malai thu da arui parachute landing da mtu dak le hi candidate perspective kharaji jiwang kharan concept jiwang issue to mui le dak le area hi li chatak le issue da kharan da khui jiwang na parachute landing gi himam yam re gi hila it's very difficult to deny kala masang sak mre gi la masa baim ne kali ga da I hi na shabda sa shabda candidate ilim thak me malai to ka yaru ji da khwain ilim ga tom gi da forget about party politics ali khangap long ali sang sak phung re gi le gi ne khiwang le ga he is the ideal candidate mi baji sa there sa shabre gi yaru ne the ka conviction ji le ga it's what parachute landing because parties in the workers in the mapang sang thu ka khreli wa you take really experience live international congress we party workers panglak pinglak sai very effective kala determine sala khai conviction de la khai mi mang e sui tarai le lo mang sa sa tham ne you experience de ka ru thought live congress nationally la thiao even stately la thiao
are ring the le here are current MLA issue with Congress with queer Alfred Leda among na the withhold sa the later the qui eva meaning that the other even workers being the voters being hila mang mandale the qui are stage liver are party workers with the candidate li khamana commission hila suda lagaina thekui that any that party BJP rin no that iwa jada thekui atumna alungli ka sabaji wa ye ko plaga nam them ka generically in a eagle's eye view and king liver that nazan ne da kui right ni shere itum thekui ba kui ngai ngok share de le ka khamatha ina thekui I mean thekui ba kui da le cycle re hi khamatha sa shok vai wang ne ji hang sangai arui khanawa questions ada I will recommend back up just 1 minute. Please allow me to speak. Arui kechu balida. All right. And others arui anhang da grepa ba Bihar gada wi ki gada wi je mas enrollment ni khame megin ding khang je. Chena party wi enrollment ni thada 1000 2000 lang je da khang ba je. When it comes to Ukru 44 in our context isi wi ri da later green. Ojam ranjan register sadam li ara awi mi guiraj approximately 100 Timothy ra awi mi gurai sir ning moi bara 100 plus gurai jena sir oja same resom ra awi mi da 1000 here later green shawgada isi wi jena ADC bi mi ra later green isi ADC MBF ta sir except 44 wi chigane BJP ga zai jena isi MBF wi workers to lefu jino farmer win le you doing le isi 44 ari ukru win de le humbu win de le de isi almost kada ari MBF membership 4000 ba le de tin jen 2000 mini na 4000 people le de tin jena asi intending candidate ping ticket sam go bong bari athum plus athum khok ka sa support sa go ju understanding le khan ji Okay. Ni share specific saline numbers and hang ni hai chu bang arui khanawa questions ada ina question canning han ngai le upcoming election 2022 Manipur State Legislative Assembly election hili NPF na kuira khriyoling han re by NPF na kichikata candidate filsara kichikata candidate li party ticket milaga election ni contest sang sagra kala party we NPF we context na who is an ideal candidate issue one we here specific salina points in contextualizing to our three assembly constituencies are very occurrently later clay 43 44 45 really contextualize salaga NPF party perspective na shugana na khang atam chumi ki ba ya dam ram jang na han gaw ge yes arui isi we leave hi da green first three party we constitution party we political interest jiri respect kasami yeru in a legacy me yeru ira ara order muthu ke da mi chung go shok to green jena ari nguthu da kle sitting bahira tada young dynamic tada well educated one of the most qualified candidate ne ahi chawgada ari mathag mai le saga mathag mai di the fit sare sitting ne da na phir actor ge ji ki karam le mun ne ke jin issue we perspective riwa but when it comes to ticketing hiba adang khang da ideal candidate highest winning chance ki par yeru in le shimai thu yi par yeru bang ek sa party ma gai ki pa na otam thu mi shepro ji ba je ji pang gi ne then 43 we hi ba da later grade sitting ba hi young dynamic sara ga na outside ra ga na da first time nei but then ana previous ra khai ki ga ping ni ma tha mai da ona sang ai na ari victor lim tha mai da sa ji ye appreciate sai our rishang ma 7 times kai 1972 in hapok ro ana first dos ka 2002 ri ni jen 2008 asina om yer nom yu ri jen isi pa hi nom yu ni jen 43 bung yer we context river kada le show he one of the ideal candidate ni ji ba ji all right then 44 okru liver hiba 44 okru we hiba tada ka them dang mai chung jang da ni lan gising ni chung jang ni mo hi intending candidates being among the Chinese candidates okay jen oja same resume he by profession he is a lawyer right. he is a well educated yeruin lishrak hai mine sir muning moi bajiro tada tangulli bureaucrat ko chung we tada idea ga sada yeruin lishrak nang shanga da kri an heredity yong sadam service mi khai NSC secretary sadam an service mi khai MRA bing endang dam sa mi gre service ko chung mi ai da kri ji
the Irina appreciate say are one of the ideal candidate ni we observation oja Timothy joro are opam ka ga saraga awi the knowledge pasarage is well educated research corona ra chen are the ideal candidate ga ne the account say chen oja ranjan na bureaucrat ne chen आज we context 44 Ukraine 43 pungier here ex bureaucrat ping the chung the thei chen isi 45 chingai we context house ji ga ba experience le rak hai kra now activist le tre are you sitting bahira the man of vote ne man of action of ana hang hai ja sa ne chen ana contract we background ni rao ga da oja ajin ka sadam oja ki ga pressure na ka sadam plus oja somir rong na ka sadam we tada development the work ki ji jaw continually ku ga khai ji yang ga da oja ga shemu hi kambiram sa bai di tha mai ka da chung mai ka dam sa khai ot chung le sina awi gra kam hai ban ba am gra rang na ga sa tada ka khai bin na ku chung ga ta sang khai ji la proposal ni ka khai da le ba me okay chen oja le shwa ni we perform ti ma thai ji ja ga chen idea candidate ta ga ne to kui chen Dr. Yuron Songrong one of the most qualified candidate na the urine le shi ADC German sa da green ari ra chen ticket seeking candidate ta ga ne okay chen issue we ba da hang se ji ga ba urine le shi mi ti focus sara not decide saran no is we is not decide saran no 44 we 44 not decide saran no okay chuna people voice people mandate pa hi important sai chuna workers na recommendation mira recommendation ji 44 office na isi division ni kara ji isi division na Manipur state unit Manipur state unit na Kohima da kara okay chuna the saita ga gni ba the national worker we na he bhamai malla da dum suggestion de accommodate satam lara sarbai ka ari we context ring ga ba tada 99.9 he party with decision in jatta green okay opinion ne all right ning share details hala gaina mai sai na yaru na theng ek jung ka share sa mere are same question here in a kuira soli lang han ngai le in context to the BJP party BJP hi na upcoming election hi le kachikatha candidate hi le feel sak vai sali contest sak vai are younger ba BJP ba MLM le le ni chumtang khum le le NPF kni congress akada le chena is going to be a tough fight the hangai in 2022 election hi le kachikatha hi na ideal candidate sa le ni shi party le kala ichi party wa hi tha le hi tha mi hi contest sang sangai gi le ka chila tyo me ka share sa mi lo okay ning share BJP hi centrally la state la BJP na mungdak le government sau gi da achi BJP mo line le dak le sau kala achi coming election hi 2022 Manipur Legislative Assembly hi ni BJP na itumui party ka taili ngurum la ka ruling sa ba amning la ka BJP mang na mungra khuira ga chiwi kam absolute majority khula ka rule sa ra ga chiwi possibilities la hak kala mashala ina le dak le deau kala chi Manipur li mathala ga ina deliver sa mi dak le government a ka sau gi da yarina le shilak dak le kala yarina ningjang dak le party a ka sau gi da aji BJP li ka them thang ga mai tangkhului dynamic sala khai ka thana bing na ichu wi 45 chingai kala 44 ukru kala 43 pungyar li candidate track shop le hili itumui social activists reno bureaucrats reno itumui khangade feel line ra la ga ila mingning a kha ila ticket pola ila BJP wi party wi troina ila yarili sheba sa kai da khra tra le kala BJP wi principal organization wi principal mangmaning la kala ithum tangkhuli context na yang la ga ithum kichi ga mi candidate li johokar la jika ithum apam hi ithum tangkhuli context en khang ji tran ithum hi ngachan la kai le da kle development ni no anything tha itum bi grassroots leader le atam sau gi da itum na kachikata leader jo ga la ga itum wi leader le condition hili ngasun ka pai kin bi jo ga ra la ka ji itum yang la ga gang ji tran atang gang number 1 ni people's mandate for chiwa changphung hai ne ka itum na yang gi ji a khali na deliver sakshap candidate itum tui ka mata ma tui la ga tui ma tui thai jang hat la ga ya really
speech commission convince laga deliver maksa chigtha itum leaders matar kam ne aru jam itum scenario hili ka itum tui kham tuili machine sala pai ma ba pai sa pai ko deliver sakshap execute sakshap kala awi leadership jili itum targa sa dak lai kala itum sambang ran dak lai maximum benefits kala maximum opportunities platform shed mi kshap leaders paji itum chigtha lai ka pangkar kala ka thum sa da simplicity itum mui aji itum mui tangkhului MLA ping itum na khemji than itum ka phungnau bing na infali paisa sarau gi da lui khwa nau ping mobile phone ma khlai ping kala ka thana bing li hi contact ma saran la athum mui line network mam tha du ki da network ji ga itum mui telephone network pam ning la ka connection itum relationship hi ma athum mui PA no PS no issue wi MLA li nai pam da khlai ping ni la shimkhul lam shok tu ki da MLA tar ka salai na ta la ga masam phang la han ka khai hiwi kharsan itum shaka pai da kala hiwi itum ka shamam ning itum ien dum la experience la sala sa hai ni the itum relationship khamatha kala itum lui khwa nau ka sang nau ka cham nau ma khai la yarui na ka pang ka yarui wang otram thre na ka la yarui wang atam mission ka shap itum chigata ka tha na ping itum jili la yang la chu criteria chiwi quality leader klai ding ni itum ka pang ka ra chi ba hi isi party wi hlei sa da nen kala isi wi 45 chingai li la mi ocha presoi na ocha ningam na bod le isi 44 li la isi candidate ka thum le le isi 43 phungyer li la ashi phanga le le ka kala ka ari hangai bing hi bing hi itum hiwi area hi itum na thuklai nyang hi sar kala khiwaing le jika itum hi itum wi achiwi MLA bing hi itum hi bai hi hiwi area hi li makasang hi quality makasang trak le le jena itum deliver masak shop execute massacre khamutui jeno musun no ot masak zat candidate la MLA le ogi da itum hi tawi khawati thayau gi da ara da khle election ba hi liver 2022 hi bai le 5 years ba hi liver itum hi kata hi mashok la matha moi da chat la ka itum khamashunga kala khamatha right platform ba hi li party ba hi li ninga le itum khamje khira se chi ba ji kishon hangai ning share BJP point of view and share sami khai wang ko thumali na kuira candidate li itum ya ripping na kachi ka candidate expect sa si itum ya ripping wi wang khiba hina mathami thui ji candidate sa election hili jiba hili na focus sa la ka tyo me ka share sami jo eva shamlai na re makeup ta itum na ning jang wa first nationalism spirit khle yearly legacy society li legacy khangabak mi ning jang number 1 quality ji number 2 hina awi character hi thing rong ga thane kala awi khya hi khai ga thane thing rong jimle ga khai masang phangum ne jiwai na thing rong thada khangning character khle candidate aka hi ideal sai de khui chen chikatha mi hi phang sak ngai khiwang le laga character mle ga chansam le ga hang thada larik madam la ana kari wi akap li ga now the larik university tam khui ga train wi track la phongful ko tong li thui haure ga ji thada mi ba ji na character ji mam tha ga ana kahak otpam phungtran ram your zaure achiwi hili ishiwi yurli your zaga hai jirli itum wi nagawe identity itum wi sa shiman hai laga itum wi portfolio pom khong khang thuli mang khai la tra kala shok hai ne kala hikatha candidate hi mashok sangai ne jiga yurna ning jang la na mo hot da kale ka how da kale hi character kale integrity kale mi hi tar ka sai kala mutala ga ni hili masan sangaw ge athang ina moga peji candidate aka hi shangplong re gaji wi perspective hi ishban nga sakngai khiwang le laga candidate paji na shanghai da voters logo hui hina itumui ideal politics si sashimane chena lan lila focus masang sakngai me candidate hili a shanghai da ali anang ning pai mere an vote lo pai mere gaji wi concept hi mleng sakngai mani chena ada truthfully speaking candidate wi ideality ji awi integrity
nationalism spirit kala of good character hina main sada hangai tui ke thela targa sai ot delivery khami la targa sai kala simplicity la or itumui humility hila quality ba paisar ge jine ka chili changsar sala la specific salai na main salai na ka thumji focus sang sang all right ning share kam tha points ping mange hi ping hi itumui candidates ping li jang ser ga hi ping na ot ka sala ga deliver ka sal jang ji jiwa itum tang hu naw ka chunga rek sang khira ra ga ji han sin ka sang lai all right last sada happy nodan kup sang se ka ji jaw ka phuning ari thuk la ga share sai re ari hili NPF na upcoming election hili seats kya ka project sali yuira ji in Manipur in general kala ishi tangkhu constituency ka thum hili kya ka khim raw li ji project sali kla or is still very early ka da sala la ot ka sai thang mai da ga sawi work well begun is half done is that tyo mai sa share later the shit sang party ka tong gi jen ari we calculation or target le le ka ot sang rok share le obi da and kya ka khira kya ka yuira gi le li kla ji share sam and then kibashina government form sam raw ka tha da sam raw ji le tyo mai cho quick round Ari MPF 11 he the whole of Manipur really Manipur wiri 11 he isi ka paisa ra ka kaum ba chatri sa tak ni okay shalim tyo mai pai mra chatri ma tyo mai paisa tak ni sai when it comes to crew isi ba crew hi kutum phi kaum sa tak ni ka thum sweep thum hi sweep sa all right MPF ni pai government mai pa shi party na form sam raw Ari isi ki ga Manipur context ri correlation government nung re issue regulation ni NPF government li jangla coalition li BJP hina highest da kiga sambang sar pai seat sambang sar pai okay whereas ase absolute mung na mai jena ri MPF na tishat kai ga MPF na deciding factors are kingmaker ga jipari ga hasi do ji isi ji ari project sa da okay jena issue adang khang da wara Indian kiga candidate in screen ka saje sada issue wi constitution ni jiga constitution article 2 re naka wi kiga support ka saje jipa je outside the constitution ni jang ka ba naka wi tok ba yang within the constitution jiga ba idum wi tribal rights article 371c wi ajing ni idum sambang punggi ji jena fund ari allocation ni kiga re hi hang naka wi population wise re ari wi context ri yang ka wi idum calculate sare 43% no tribal ni Tena tribal MLS 33 gmi de shri 19 ba hiya whereas fund flow ri ka 10% mang gmi no tribal list je nahi ba he sada irrespective of party kai ra idum sambang na idum my rights ba fund ba the cream sai right tena MPF ticket po da kai ping hi sada fit sara ka nahi ping na ka sa shapro ga ji idum shi sang ne je beauty cycle na MPF re ko tom mise la idum my akshida mushung kyau se ji hang okay campaign sa bai we atamra sa re usually campaign sa bai re just kidding BJP kya ka project sali the whole of Manipur li kala tangkhu we kathum seats le da klei kya ka khira government ka thada form sa ra no opinion share sang the last question sa with the interesting na samui thui ji question sa le issue we upcoming election 2022 hi liver issue with atron exit poll li 31 sambang Manipur hi kla achi issue out of 60 MLAs issue with Manipur li issue na the minimum 35 hi ba target sa le Manipur state tong na kla hi the makshoi kla absolute majority khira ga ji ba hi ba ta hi ba kasang ga ka le hi wang ji ga thang hai ta deliver sami da klei government sa ta klei party ang sa ta klei sau bi da kazi kachar kachui knem kashang kacham makhaila ithum yarui wang sami da klei party ang sau bi yarui tra han la yong shok la ga tom da klei party ang sau di sa le kla achi issue wi tanghuli context li khang ji tran ithum mui chatra khai phungra khai leadership ing ji di ithum nang heu la ga ara thothi risang da klei thothi me jai da kla tam sau bi da Delhi Mumbai li pam sal la ram katali bam salla ukhuli khishok tele apam ji khishok tele ki ji ithum arji social media ina thainok sar le sau gi da ya ruina yang laga ithum wi o ithum aji BJP na khisami le ithum kacham naw bingwang lui khwa naw bingwang kala ngajan dak le bang ithum ni mi dak le sambang dak le program scheme project bing ka tong ni thai laga ya ruina aji
darga sa tak lei ngram mi da kai thai la ka isi number ara tangku number je hang lo chen ka thum ye mang pathur okay da ka thum je hang vai wang ya ta ga ra kai jin thai strategy kham tha ka ne ka thum ka da hang gi ji chotem ra ka le je na i da hang ga phai re tangku I mean 43 45 lak thum ka gi je ne like the whole of Manipur minimum 35 target all right the cholo ara Quira Kennedy la no we take a quili Manipur li NPF no NPP no BJP no INC no seat ara you with discussion akana ya republic opinion akana kali khada BJP no NPF no ticket pots at dark laping INC no masam phangka NPP la defects aga ning pai or independent lang ning pai chui discussion la le chena hipping hil la itum ari chokout ma sa fu se chena chik thau situation la rakala ka thadas Kipana Kamarauli Gijibahi, no opinion Ligatale, Ligi Tangai, and then issue Kapung, Ari Tanku Katum constituency, Ligata the Lame Rowley situation easy. Can share some number Aina? Generally, Manipur, we government formation, we calculation liver, coalition tare. Kivangle, we thought he absolute majority, we thought Maning Ture. Other perspective, regional parties in whole of India hila the regional rapok kain era chana even central hila coalition kala BJP la lossa ga paila le kain kiwang majority wa kipasin khui mauli ta ka chana ari majority wa ari BJP na central ruling side ka khui wa khisala pai ka even athum nam tu dekh le hi BJP NPF or NPP ki tha mangla maning mani even Trinamool la ka ka pai candidate la thede le chena tha achum na party ga sa da vote ko kom le no or speech kami le no isi kare ga ji we expectation hope misala pai ka I we calculation le ba coalition ba ta hol pai okay isi kala le ga thara ka phungli arui hangdak le tha da fair fight sa ga pingpang lak rok te le ina anakara the predicsa ga ila je paisa naure ila bijang saure jan na jiba jiba mahange ka it'll be a fierce fight tata ka PGB na NBF tag ba ji it depends on who the candidates is like filled up okay party pali ba candidate pa hina candidate important na tangla in gang the focus candidate pa ji masung hai ka chili khuire candidate ji yon hai ga chi with defection ti with division ji rai ga party ji absolutely struck down sa gi ji ning share gentleman kathum kuira kharinyo shimra kuira CM Kennedy kuira sochi hui nishi gathum wi thangmed nishi thum awar ntum na thei ba khui mai sai na explain ra sa mi laga yaru wi phak bai tang khu yu ri sang hak sang bai wang de share ra sa mi wang chung khaning sharing bai ntum na pam show himang ni la wherever you go Kamatha sak vai tangku your reform sa lagai tum khangai che khuirak vai chi wherever you going to mission ak sa da sa cha mirakra gi chi sang gi han le tum mo sa wa gi chi sai ko ra them ro no tum mo endeavors into mission sa da klai sai ko ra itum khni thot ping la khar thot ping la yang ra la kamatha shi koi pa ya ko ka avum sar no che wi sangai de le kala next show le itum rung vai la sa le shit se next le itum debate la sa man la ga mature sa la ga discussion khui ka lagai tum bum phala ga kala atai kham thai election itum zang la ka participate sa la ka involve sa khui sei ji la hangai kala tum psychoral ning share manga ba mer jo wi sa la ga ing share ja hang shid la ye kala ach episode li ra yang mi khaya viewers bing tum psychoral chung ka ning she ring pa ya ach topic party and election li tum min la ga na mai sa aina gentleman ko tum hina itum li tam ji thai share sa mere experience la zang la ga tum wi suggestions advice sang ga chung ka hang ji thai re thai thang itum na thai khui pai tam khui pai chung ka le de le ye hi itum na practically implement la sa sai kala hang nga khan ba atang itum ding ze khai tha da election gaji party and candidate pajiwi election maning mane ani wi mang manim ko itum yarui ping hina khamata ne itum na chusa ko itum na party kala candidate itum na chusa laga elected I mean representative itum na alexa ki ne MLA hi itum na kapang ki ne chen absolute power hina yu di lai ji remind sa gan lu shite 5 years li akshima exercise sa ki ji vote ne chen na yu mu shuni mi za la kala yang ka chak ka candidate hi pai na party hi pai ne itum wang ning mi ki ne itum ma o sa mi ki ne itum thuk la ga na mu chu ka sa sai party na candidate na itum full musang sa ga se na I hi thai thang khamaya ne na I hi rar ga ne 18 years of
age and above ku hili Indian government ahi mature side ahi adult ne ahi representative ahi kapang kui there kapang kui ranai re ji we right si khmi ne jen na hi nui nai da lam kui se na hi ranai da lam kui se na hi election li politics li maning sang da hi participate sam ra lam kui ai se hang ga khale na ina politics li interest kui sala pai ka politics in na li interest kui e gi ji hang ga khale so it me 5 years hili itum na on thalai sang sangai ka thalai na oitum otsa se mushung ni itum mayor zala kha se khamata candidate ka pang kui se gi ji hang la gan tum psychology ning shinai ji hang lu shit ngai dele next episode li itum psychora sampang se lu shit say good night everyone